Украина майжилері рашистлерге қаршылық көстермес нәтижесінде руслар шарқи жебенің уч йөнелішінде қачмаға мечбур oldu. Баштапның малуматына көре, işgalciler Славянск, Бахмут ве Авдеевка йөнелішінде илерлемеге тұрышты. Ләкин Украина майжилерінің шиддетлі атешы işgalcilerini кері қачмаға мечбур етті. Бұл вақты işgalciler бар селясынен әм Украина арбилері позициялары әмді мескен евлеріні уджум етмеге девам еті. Противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони. На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Украина инсаниетлікке адалет өлмегенні избатлыған ұмыт берді. Украин халқының жесірлігі есе дүния жымачылығына илхамландырды. Бөле сөзлерінен президент Володимир Зеленский мұстаққылықның 31-ші еллығынен хайырлады. Оның сөзеріне көре, февральның 24-інде чоқылар Украинаның шанслары йоқ дейеді. Ярым елдан августның 24-інде біз мұстаққылық күнні қайдетеміз. Зеленскийның сөзеріне көре, біз рус тіліні білсек те террористлерінен аңлашмай жақмыз ve өз топрағымызны бермейжекміз деді. Devlet yolbaşısı қайдеткеніне көре, біз бұл күнні чешіт ер ve farklı şaraitlerde қаршылаймыз. Ama esas maqsadımız müstakillik сақланмасы ve Українаның ғалебесі деді. Цей прапор має бути всюди, де має бути по праву. І на Донбасі, і в Криму. Ворог думав, ми зустрінемо квітами і шампанським. Натомість отримав вінки і коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує хлопки. Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей парад. Доказ, що ворожа техніка може з'явитись в центрі Києва тільки у такому вигляді. Спалена, зруйнована і знищена. Нам не важливо, яка у вас армія. Нам важливо, яка у нас земля. Ми будемо битись за неї до кінця. Мұстақылық үшін көрешкенлер оның лезетіні біле, қан ве өлім, топрақ ве көз яш. Украина арби құбетлерінің команданы Валерий Залужный Украинлеріні мемлекетінің esas байрамынен хайырлар екен, бұл әрбір инсанның омызында олған месулетлік деді. Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. І тепер ще подивимося, де нас зупинять. Вічна пам'ять полеглим героям і вічна слава живим. Дякую вам, захисники і захисниці України. Маю за честь служити разом з вами. Слава Україні! Украина мұстақылық күніне хайырлав. Ракета ұжымлеріне бақмадан Украинаға Бүйік Британияның баш назирі Борис Джонсон келді. Бүйік женг башлатылғанынан берлі Украинаны 3-ші сефер зиярет еті. Джонсон бақшышларынан келді. О 50 миллион фунт стерлинг фияты олған ярдым пакеті берілежегіні илан етті. Украинаға пилотсыз учыжы алетлер ве танққа қаршы земаневи системаларының силя едеклері берілежек. Сөз 850 кешкене Black Hornet дронлар аққында кете. Олар шер ве койлерде дұшманнан күчлері белгіленмесі үшін қоланылмақтадыр. Украина мұстақылық күніне аман-аман 3 миллиард долларлық ярдым. Америка Бірлешкен Девлетлерінің президенті Джо Байден Украина үшін яңы ең бұйық арби ярдым пакеті берілежегіні илан етті. Бұл силя ве арби тәртібатлар. Бұл ақта Бияс сарайының сайтында дерчетілген биянатта сөз кете. Ярдым пакетінде Украинаға ава мұдафа системалары, артиллерия тәртібатлары, силя едеклері, пилотсыз учыжы алетлер ве радарлар берілежегі қайдетілі. Кеченлері августың 19-ында Америка президенті Джо Байден Украинаға 775 миллион долларлық 19-шы арби ярдым пакеті берілмесі аққанда фирман имзалады. Бұл пакетке көре Украина Хаймар системалары үшін ракеталар, гаубица ве олар үшін мермілер.
пилотсыз учуcu алетлер, локаторларға қаршы ракеталар ве танкларға қаршы ТОП ве Джевелин ракета системаларын алacak. Русия тежавузы ве Украина башлаткан жинкны тақбих етіп, Қырым ишгалден азат етілмесі үшін берабер чалышыжақлары аққанда умуми биянат қабыл еттілер. Бұл Қырым платформасы халқара саммитнан нетижесідір. Бұл сене саммитте кечкен сенеге көре да чоқ девлет иштирак етті. Қырым платформасы 60 девлет ве халқара тешкілят векілеріні бірлештірді. Саммитке 16 девлетнің президенті, 20 девлетнің баш назирлері, онлар же девлетлерінің тыш ішлері назирлері ве мудафа назирлері қошылды. Олар ең қобетлі 7 девлетнің векілерідір. Бұл сене саммитте Африка, Женебе Америка ве Асия девлетлерінің лидерлері де иштирак етті. Заяви лідерів достатньо різкі, однозначні. Всі підтримують Україну, не бояться говорити, що незаконна анексія, не бояться говорити, що повинна бути деокупація, не бояться говорити про те, що шлях деокупації обирає країна Україна, бо це є наша територія, а вже ж всі країни хочуть, щоб це було з мінімальними, ми розуміємо, жертвами, бо люди – це найголовніше. Тим не менш, ми бачимо, що це незворотній процес повернення Криму. Саммит иштиракчыларының умуми биянатында Русия, Украина территориясындан арбелеріні дерал чықармасы талабы бар. Бұнен берабер Русия тілі мечбурен ашланмасы. Украинаның ишгал етілген территорияларында Русия тәсіл программалары құлланылмасы тақбих етілі. Қырым сакинлері қанунсыз шекілде Русия ордусына чағырылғаны, қолданылған репрессиялар шу жүмледен Қырым татарларға япылған репрессияларны тақбих еттілер. Саммит нәтижелеріне екінші керекен президент Володимир Зеленський Украина мұтлаққа ишгал етілген Қырымны қайтарacak деді. Ми будемо повертати Крим так, як це наша територія. Будь-яким шляхом, який ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій з будь-якою іншою державою світу. А що стосується відкритих атак, Україна не наносить ніяких ударів по цивільному населенню, яке знаходиться як на території іншої держави, так і на території України, але тимчасово окупованої території. Ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, де є військові об'єкти або склади, ті чи інші, на тимчасово окупованих територіях. Там українські військові можуть працювати згідно плану. Қырым платформасында сияси бейанатлардан ғайры ярмада ишгалден азат етілген сон яңылатув концепциясы да сеслендірілді. Оны баш назер Денис Шмыгаль тақдим етті. Оның сөздеріне көре Қырым инкишаф етмесі стратегиясының бірінші ноқтасы ярмада дүния үшін яңа инфраструктура или Авропа курорты кіба açılmasıdır. Крим стане частиною європейського транспортного простору. Крим буде інтегрованим до європейської мережі доріг TNT. Це означає розбудову нових транспортних шляхів, нові залізничні маршрути, нові морські маршрути, інтеграція кримських портів в українську торгівельну мережу, створення потужного авіахабу. Абадамлаштыру стратегиясының да бір мұйым ноқтасы. Қырым энергосистемасы Украина ве Авропа ағларынен бағланмасыдыр. Да бір вазифе Қырымнан туристик жеттен инкишаф етмесі. Авропаның ең güzel курортларından бірі olmalı. Ми презентуємо новий бренд Крим 365, що передбачає створення інфраструктури відпочинку круглий рік. Планується будівництво готелів повного циклу у співпраці зі світовими лідерами ринку, медичний туризм, відродження культових фестивалів, створення інфраструктури для проведення бізнес-форумів, конференцій, будівництво найбільшого на півдні України концертного майданчика. Бұл сене Қырым платформасының парламент саммиті де кешірілежек ойынды онлайн дегелде күзде Хорватистанда дүнияның чешіт көшелерінден келген парламент әйетлерінің иштирагы ile өткерілежек.
6 yıllık şartlı apыс muddeti. Bölevkomna Xiyarının işgalciler mahkemesi 42 yaşında olgan yerli sakinge nisbeten çıkardı. İşgalciler onu Ukrayn milletçiliginde qabatladı. Onun evinde tintov keçirilgeni vaqt o'zlari ketirib tashlagan yarım kilodan ziyade chekisi olgan patlayıcı alet taptılar. Neticede onu patlayıcı alet saklamasında qabatladılar. İşgalciler ona 2 yıllık sınav muddetinin beraber da 10.000 ruble para cezasında belgiledi. 1137 yıl ve 2 ay Kırım Tatar siyasi mabuslarının nisbeten belgilengen apыс muddetleri koşulsa bu kadar rakam olup çıka. Bu Kırımsos Ak Kurçalaycı Teşkilatının talilcilerinin hesaplamaları. Talilci Yevgen Yaroshenko hatırlatkanına Koreya keçken avtarus işgalcileri da 2 Kırım Tatarına nisbeten hukum çıkargan. Ular Noman Çelebijihan adına batalyonga alakası olganında qabatlangan. Aynı qabatlaf esasında 16 kişi yakalangan. Ulardan 10'u Rusiya büyük cenk başlatkan son. Kırımsos'un malumatına göre şimdilik Kırım'da yaşagan 147 Ukrayna vatandaşı siyasi sebeplerden takip edilmekte. Ulardan 134'ü Rusiya hapishanelerinde tutula.